Evo prilike sada Benzema, Ronaldo, šansa, gol, 4. Ronaldo je glupe. 4, evo, pogledajte te akcije. 6 dadule. Ronaldo, treći njegov gol, dakle hat-trick. Ali pogledamo još jedan put ovu akciju. Ronaldo za Benzemu, nije tu Benzema sreće, ali onda Ronaldo popravlja. 53. minut, Milner je kod lopte, dobro, odlična lopta za Nasrija, Fabio Coentrao ispao i pravi prekršaj. Ovo može biti crveni karton, da vidimo. Žuti ipak karton za Fabio Coentrao, ali čini se da je bio van kaznenog prostora prekršaj. Da vidimo. Darov, pa onda Fernandinho, Touré. Evo Ezila, sada ponovo za Benzemu. Lescott ispada, Benzema, pogoda. Otac! 5-2 vodi Real Madrid, Benzema je ovaj put strelac, molit ćemo režiju da ne prekida, da pusti. Tako je, replay, snimak, evo vidite, još jedan put. Ne ide ovaj snimak u prilog Šišku Uskrscu, ali vidjet ćemo može li se ispraviti Aguero, ništa. Kroos, ispada Kroos, tu je Aguero sada, Aguero, sjajna šansa, Aguero još jedan put i onda pogodak. Arbeloa, pa Bale otvara se tamo, Benzema, Bale i dalje u posjedu lopte, Bale prolazi, Bale prema Ezilu, sjajno, Ezil, šansa, Ronaldo, Dokazivanje. nevjerojatno. Da li je sad jasno da će Real doći ovdje do pobjede? Prejasno. Gospodin Šazudin Mrko Kamberović je u kadru zajedno sa Šiško Uskrsom. Šiško Uskrs razočaran u ovom meču, nije očekivao da će ići ovako stvari. Jel si? Jel si? Samo trpac! Samo trpat, bile su riječi profesora doktora Šazudina Mrki Kamberovića na kormilu Reala. Aguero je u napadu, Aguero sve sam, stativa, nevjerojatno. Stativo je pogodio. Ispred Džeke Coentrao, pa onda Ezil traži loptu, Benzema dobija je, Lescott ispada, Benzema, šansa, ništa, Benzema, Jebi odbitak. 3 odbitka mi je dao. 6! Kakav materijal, poštovi gosti. Nevjerojatno, pogledajte Benzemu, pogađa kako je posložio kockice Šazudin Mrko Kamberović. 7-3 rezultat. Ponižavanja. I evo ponovo nova prijetnja, Bale je tu, Bale, šta će raditi Bale, ništa, Benzema! Jebara! 8-3, poštovani gledalci! Kako ponižavanje! Možemo da vidimo nevjerojatno kako... Čovjek 4 odbitka, jebara više. Poštovani gledalci! Jel si? Samo trpat!